Чавашенре Минпур шеврепеке Российку не анла палла дореш. Уява халланыш пуш республикан Кашны район хулынче хиртре. Шабашкарда вара кыжал премыш худ халық сен туслыхин паратне иргелереш. Онда улда бенитлашин худшынча. Республика тюреме ирех терле юрыке вебе дульже. Кунда Чавашенре теплензе бурнаган Минпур халық шинныне гурма бульже. Бұл jutра нацибе культуры перлежевізен хастаризем, чигіле шинжен веренмегілні студентсем, фольклор ушканезем тады тыземде. Расшири халық сен туслых паратне хараза шежевре водырытла регионда ергеленем. Она нацизем хушинде шигынузыне ширепледес, Россия мынашлеге перлихре булныне кадардас телевбир телешем. Чавашин куделешпе ыры теслихле регион, кунда менявалдан терле халық шиннезем келештерзе бурынайшы. Пәлдер берен ассамблея Чаваш республикинде халық сен ассамблея үзілде. Сяв ассамблея кесен, ебір тада культурный автомобилизм тада тажырақ еслеме дуйдын здесь пәрберінбе. Бұл бірі туслаштарат, палаштарат, шағынбек шестізем вазем, педикирілдезе бірі пірлештері, пірліклевой. Культура тада халық елы ерге шинзене пірлештереген шимынашлы вой жұтланат. Тюремре терле челге, юрыге ве янрары булинде, она бұрде пірзымақ сыранланжеш. Терле халық челгебе, юрызем янрасы, терле қашны хый халықын хыйын костюмізембе баян, шақ уява елемле дессе. Еп қалашын паян хигун бол бірін пірле пуласлық не балырса құрат, ебір мінімірден, үтті халық сенбе Чаваш халықы туслы бұрынна, и паянда шағынбегех, Чаваш юризем, үтті халық юризем янрасы, періншін бұл пиде паллы күндезе қалас келейді. Терле шибушлы шинзем ялавзем велгештерзе херлі дюреме уцанжич. Онда Россия гунне халалана митинг пульжем. Бұғыннызыне республика буштыға Михаил Игнатьев саламларе. Ырлах, сылах, телей, варамгончул, танаш пурнаш, юраду сунадап, Россия уявебе! Чавашин буштыке хыйне самахынже шыржывжын евр тағырвуннымы шулзыне азылжы. Совет Союзы органзан Россия вғытлық хватне жуғатрем, паян вара пирін шыржыва тенжебе хитлеші, кашны шин иранги мирлі пурныжа шанза бурунат теревал. Шакун яшкереме Россия гражданин паспортне барза числариш. Уяв Шубашкарды тұғыр хербе качышын эмірліге асраюлем. Пуғыннызыне чавынбегех депутатсем, общественно прилежізен хастаризем саламлариш. Чи хумганула самант тюремри пин бейнишин Россия гимне шырандарны. Уяв чапла концерт павишленже. Чавашень, Клармвали, Владимир Тимофеев, Надежда Александрова.